Ikipe ya Etoile de l'Est yo mu karere ka Ngoma yatangaje ko yagiranye amasezerano n'umutoza Mbarushimana Shabani uzayitoza mu mwaka w'imikino wa 2026-2027, aho iyi kipe izaba ikina bwa mbere muri BK Pro League nyuma yo kongera kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Mbarushimana Shabani waje muri Etoile de l'Est afite ubunararibonye muri shampiyona y'u Rwanda, aho aheruka gutoza ikipe ya AS Do Kigali mbere yo gutandukana nayo nyuma y'umwaka w'imikino wa 2025-2026. Yabanje kandi gutoza amakipe arimo Gasogi United, ibintu ubuyobozi bwa Etoile de l'Est bwizeye ko bizafasha iyi kipe kwitwara neza mu cyiciro cya mbere. Uyu mutoza azasimbura Itabatuma Nkotanyi wagize uruhare rukomeye mu rugendo rwatumye Etoile de l'Est ibona itike yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere nyuma y'uko yitwaye neza mu cyiciro cya kabiri. Mu rwego rwo gutegura neza shampiyona iri imbere, biteganyijwe ko Mbarushimana azafatanya n'ubuyobozi bw'ikipe gushaka abakinnyi bashya bazaziba icyuho cy'abamaze kuyiva no kuba ikipe ishoboye guhangana n'amakipe asanzwe akina mu cyiciro cya mbere. Imyitozo yo kwitegura umwaka mushya wa shampiyona iteganyijwe gutangira hagati ya tariki 15 na 20 Nyakanga 2026, mu gihe shampiyona y'u Rwanda BK Pro League ya 2026-2027 izatangira muri Nzeri. Etoile de l'Est yiteguye gutangira urugendo rushya rwo guhatanira umwanya mwiza mu mupira w'amaguru w'u Rwanda.